chỉ bay ule thir tu le ngai thatu zong zong te zawain pathian kai hruina le ven him na changa him le dam taka in lo omzel theina turin du sakna sang ber kan hlana chu tun trum chu ramzo tlang ser kona tlangwar Frederick Laldin dikale athian te Bethel Ministry kaltlanga pathian na tho ro pui tak mai tuna lo thleng mek le mitam takina azar anzo mekhi kan thir ho ve thung don ani BCM ramzo tlang lunglei ser kona pathian na tho ro pui tak mai tuna hian a thleng meka Nazaret Isua ro pui takin ami te zinga tuna hian a in lar mekani mitam takin taksa le tharawa damna anchanga tlangwar Frederick Laldin di ka kaltlanga pathian in puana hi aro pui tak zet ani tuntuma hian a video kan thir ho don ani tin August ni somni pakata khian Agape Center dur tlanga Bethel Ministry kaltlangin pathian in puana ro pui tak kan mule ngei tura nga ila Agape Center dur tlanga hian adu piang tan Nazaret Isua mutura kala chimthei ani dona tuna tanga loimbo sailok turin kanan som hal bok chau ani ole lunglei ramzo tlang BCM ser kona thil theng me khi aro pui ema ian thir ho teng o pilal lian pui ser kon hi ni kum mei tha a achaswal chu a in hliam na hle a chumi atang chuan azun ta sia nga in tun thlenga kal theilovin a bok sop ta ani Frederick Laldin dika Bethel Ministry te lunglei campinga pathian ti damna be sein anon mutlu tir ve top maya camping chung zong mu chungin thu sei alongai thafe thina zanto pa chuan kum khat chuang mu to chu lalpan akai tho ta ani kan chan ni aro pui khop mai he ner chala nei nia a ko mai lam zong ni kum me chang khan a mang thelo e ma che thelo ni chu ke ma ron lu po khan amu char zela chonin tuna hianin akal thei to a anna song su e ma Hallelujah! Ampai na nar thalo cha khina chu chuan ati kambo in ate ankal chin ni chu chuan a chaklo te te la December tha hani thingpu ye luma an choga chu chu ti ai hom no khi chu ka tan cha kan thei lo ni Ang thau da. Saya hendak pada kau ni. Hallelujah.
Kan som der vi kan sang ma lo chuan kha lo ding ka fuan kan se la la